back home. It's been 3 months. If you guys don't Sharon know me, Mizzi qed issegwi l-ħolma tagħha u qed tistudja fl-Università California fl-Istati Uniti. Iżda mhux biss. Dan hekk kif Sharon ta' 22 sena minn għawdex qiegħda tmitt l-ewwel passi tagħha fid-dinja tal-YouTubing. Industrija ta' YouTube li qed tikber passi ta' ġgant u toffri opportunitajiet kbar lill-utenti tagħha biex isiru magħrufin mad-dinja kollha. Sharon spjegat ma' News kif bdiet toħloq il-filmati tagħha wara inkoraġġiment minn sħaba tal-kors li wkoll joħolqu l-filmati u għandhom mijiet ta' eluf ta' segwaċi. Xi mort hemmhekk bdejt niltaqa' ma' dawn l-artisti kollha, hemm min għandu diġà 1 million follower qiegħed fil-klassi miegħi. U bdew jagħmlu li motivazzjoni biex nibda u fl-aħħar bdejt. Il-filmati li toħloq Sharon jiffukaw li żjed fuq is-sbuħija u l-moda. Il-videos tiegħi huma lifestyle based u nagħmel beauty, fashion. Lifestyle dejjem qed nipprova nagħmel xi ħaġa ġdida, m'iniex focused on one għax I'm not a professional. Minkejja li għadha tibda fl-industrija, professjonisti fil-qasam huma impressjonati bil-progress tal-udjenzi għall-filmati tagħha. In-nies li bdew fuq YouTube qalu li qed nikber brata malajr, ġifieri hopefully issa naraw nibqgħu xtilejn. Xi ħaġa li ġibdet l-attenzjoni ta' ġgant Amerikan tal-midja soċjali, hekk kif Sharon kienet mistiedni għal konferenza organizzata u stet titgħallem iżjed dwar din l-industrija. Meta tfajt l-ewwel żewġ videos jew l-ewwel 3 videos irċivejt email mill-YouTube, kien hemm xi showing tal-Creators for Change u invitawni biex immur l-YouTube Space LA biex niltaqa' biex immur għall-screening tagħhom. Il-ħolma ta' Sharon hija li tkompli timraħ f'dan is-suġġett. Jiena nixtieq li nkompli ovvjament fl-industrija tal-entertainment jew marketing u jekk ikolli opportunità hemmhekk issa naraw imma dejjem nimxi l qudiem u dejjem nara x'ikun hemm għalija. Now I'm going to stop the vlog here because I'm back home and I'm going to enjoy my Christmas with all my family and I'll see you in my next video. Bye. Nothing feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.